Bafowethu usayithola ukufiselwa uhambo oluhle ukhuzane ke ngabalandeli bomculo kaMaskandi ke kanjalo ke noMaskandi ke abanye ke abahlukahlukene ke lapha bakhona endimeni bamfisela nje uhambo oluhle emva kokube ke ekhombisile ke noma ke epostile ke lapha ke esho ukuthi ke imonto ke bizolanda yena ke lapha ke ngenhloso ukuthi ke ulibangise ke emazweni ke aphesheya. Bafowethu ake ngiqale nginibingelela kwisiqiniseko esimita moqala ungena le channel ngcono zobulungiswa ke ucela nje ibutton ka subscribe ke uthola amanye ama video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke kuthiwa okuhle kodwa lapha ke khuzane mfokampungose emva kokuthi ke athole ke evezi noma ke evezi imbiko yokuthi ke uselibangise ke endaweni ke yaphesheya. Siyazi ke bafowethu ke ukuthi ukhuzane ke lolu hambo ke kade ke lokho alihlelela ke enza amalungiselelo khona ke selezwe lamfica ke ngempela ke lapha ke abantu abaningi ke sebamfisela okuhle ke ukuthi ahambe ke abuye futhi ke aphephile. Siyakhumbula bafowethu ke ukuthi mesiya emazweni angaphandle mesisola iphela lapha ke eMzansi sihamba ke nangokudumayo ke okungamabhano ke lapha ke abantu abaningi bacela nje impilo kuphela ukuthi khuzana mfowethu hamba ubuye uphila sibuye sizoqhubeka negame kaMaskandi njengoba ke sazi ke ukuthi ke la mculo kaMaskandi ke kune game ke edlalwayo ke emnandi ke abantu abaningi abayithandayo. Bafowethu zinjalo nje siphathele zona sakuthembisa ukuthi sokuthatha sekubeka sekunekhona ke njengoba kunjalo kuthiwa nje uhambo luhle Dlamlenze bafowethu ileso.